Phetogo Molale o belehilwe ka bohloko bo sa tlwaelehang le ha fela ho le jwalo ke moshanyana ya thabileng ya mahlahahlaha. Ditsebi di hlalosa congenital pseudarthrosis of the tibia e le bohloko ba manonyeletso. Manonyeletso a hlasetsweng ke bohloko bona ha a kgone ho phekola hantle le thuso ya dingaka. Ho latela boemo bo hlokofatsang ba manonyeletso a mora wa re se kgofatse Molale, dingaka di eleditse ka hore maoto a phetogo a kgaolwe. As soon as we actually got the right diagnosis to say he has CPT, I discovered that it is a very complex condition to treat and there is very limited expertise into treating it. Maya phetogo o ngoreiswa ke hore mora hae o tlameha ho fumana pheko ka potlako, mme ntlha e nngwe e hlobaetsang ke hore o tlameha ho bokella tjhelete e ka hodimo ho milione ya diranta. The challenge is the longer it stays, there is more chances of it fracturing. Ditsebi tsa bophelo di boletse ha bohloko bona bo sa tlwaelehang bo hlasela karolo ya masapo a bonolo a fokolang. Bokamoso ba phetogo bo ka ba lerotho ha ka tlameha ho hola a sena maoto, mme ke ka hona a tlamehang ho fumana pheko ka potlako. Maya phetogo o thakgotse letsholo la marangrang a dikgokahanyo la Help Phetogo Walk molemong wa ho bokella tjhelete ya hore mora hae a fumane pheko.